ke lesithupha ekseni sekhona ke umshumayeli umnguni ngithe ngimbuyise kuleli viki ngoba hayi cha ngeviki ledlule wasenzela izinto ngempela ezinkulu sabona no isidingo sokuthi abuye kumele ngoba kuthiwa ingoma emnandi yaphindwa naye ke impela ukuthi uNkulunkulu wayengakuyena okay uhleli kule mic namhlanje mshumayeli wenkosi asikubingelele sikwamukele emsakazweni namhlanje kuseni baba umsakazo wenkosi ngiyaphila baba ngiyampilela ushaya uNkulunkulu khona ngeviki edlule washiya impela hayi usiphe amazwi omnandi ngase ngithi kuleli viki impela hayi awuzoshayela isipikili sokugcina baba umsakazo wenkosi sizokhuluma ngoShembe noma sizomela uShembe ngasho ngesonto eliphelile noma ngesabatha eliphelile ukuthi sizomela uShembe. Ngiyacela nje kancane ukuvala amehlo uNkulunkulu nomusa uNkulunkulu nothando ngiyazizwa izulu umusa wakho nothando wakho sesenkonzweni yakho manje baba abe uweke nyasiphezulu oyiphathayo manje ngegama loNyasi lophakade amen. Ukukhuluma ngoShembe noma ukumela uShembe kuyinkinga enkulu kakhulu ngoba ufanele uqale kuhlambuluke wena kuqala. Ngithi ke angizokhuluma ngoShembe ke la ngesabatha eliphelile angazi noma isikhathi saba sincane noma kwenzakalani kodwa kwabe sengibona hayi khona sengihambe kakhulu ngixolise bengiqala nokukhuluma ke nangesabatha ledlule. Kodwa ukukhuluma ngoShembe uShembe wathunywa kithi weza kithi ezomela thina abantu abamnyama la ngesikhathi uShembe kuthiwa azomela thina abantu abamnyama wazoba umxhumanisi wabantu abamnyama uShembe waba umxhumanisi wabantu abamnyama nezidalwa zakubo nezidalwa zabo ezibaphethe. Ngithi ke angoqinisekise ukuthi uShembe ukhona uShembe uyaphila uShembe umoya ngasho nangesabatha edlule ngathi uShembe umoya uShembe umoya kanjani uShembe umoya ngoba umuntu idalwa zakhe zixabene ngalendlela emangalisayo kodwa uShembe uyakwazi yena ukuthi mawe wathatha nje noma malini ongayithatha uhamba ufike ukhulume ubike ezimbengeni kaShembe noma ukhulume kuye uShembe uqobo lwakhe ubhekene naye angiphathi mawuke waphendulana naye angithandi kodwa abantu begcile lapha ekuphendulaneni noShembe. Ngifuna la ekuthenini abantu beyikholwe izimbenge uShembe asuke sinikeze zona. Ngithi ke mawuke wanikela kuShembe wanikela kahle inhliziyo yakho yendlalile kahle nawe futhi ubike kahle ekhaya. Ngithi mawunikelile kuShembe kukhona impendulo oyitholayo ngokushona kwelanga ekulaleni kwakho ngoba thina sazi ukuthi abantu abadala bayikhulumela kithi bayayizela kithi befike beyikhulumele kithi beyibongele bona. Ngithi ke mangizobe sengiphakamisa umwani ngixolele kusuke kuzenzakalela ngoba manje uShembe vele ukhona ukimi ngaphakathi. Ngithi ke anguqinisekise ukuthi uShembe wazoba umxhumanisi wethu nezidalwa zethu. Ngiyacela ke ukuthi abantu bemsebenzisa uShembe ngoba wathunyelwa kithi. Abantu ke sebebaningi kakhulu enkonzweni yethu. Mawusuka la uhamba uya ebuhleni bamaNazaretha noma uye endaweni kaShembe. Mawufika lapha endaweni kaShembe ufika lapha na kunabantu bebaningi. Fanele wena okwakho uzazi ukuthi uzokwenzani uzazi futhi bese uyabekezela. Ngelila ngasike sahamba la masihamba sahamba siyothandaza komunye umuzi ngithi omunye umuzi kwagulwa kuwo sebehluphekile kakhulu izilwane. Babehluphekile kakhulu izilwane sebehambile bebiza izinyanga bethi ayizokhipha lezi zilwane lutho zihluleka lezi inyanga ukukhipha lezi zilwane. Sake sabizwa abantwana benkosi kwathiwa sihambe siye lapho. Masibizwa kuthiwa sihambeni siye lapho sahamba
angiboni mina uthi ngihamba ngemoto kathi uphitholo kawukho sahamba lapha eNtambanani sahamba nakho yasinqamule eDondotha sahamba sagudla uJantshi kalayini masithi sigudla uJantshi kalayini imoto yavela ekhaya isilambu lokuthi uphetholo wawusekho sabheke khona sathe kuhambeni kwethu sahamba saze safika kulomuzi masithi siyangena kulomuzi kwavele kwana imvula ngendlela izilwane ezazi namandla ngayo thina kodwa sasingaphethe lutho sasiphethe nje umthandazo kaShembe kuphela sithi yesiyothandaza sithunywe uShembe sahamba laphana masithi siyangena sithi siyafika masithi simile sangweni safike same esangweni imvula vele yana yavele yeza imoto enye yomunye umfowethu esasihamba naso sasibaningana yeza yafika yashayisa le imoto le ngihamba ngayo hayi sekwenzekani manje saseshayisana sona kanti izilwane seziyalo ngaphakathi zithe naba abantu bazosikhipha la ekhaya kanti indawo yethu ikhaya lethu sangena abantwana benkosi sathandaza kwaba kuhle njengenjwayelo masithandaza kuba kuhle njengenjwayelo sathandaza ekuthandazeni kwethu saphuma sahamba nje umthandazo lokwalana nathi waziyo ojwayelekile ekuthandazeni kwethu sithandaza saphuma sahamba savalelisa masihamba savele saphuma sahamba sawela uJantshi kalayini niyawazi uJantshi kalayini esawelayo saqeda ukuwela uJantshi kalayini savele sathatha umgwaqo ogudla uJantshi obheka oLundi sahamba ngomgwaqo obheka oLundi sahamba saduka ukhumbula ukuthi ngithe uPhitholo ukhanyisa ilapho imoto kaPhitholo ukuthi awusekho ngidlule eDondotha ngingakafika eNtambanani sahamba saze safika oLundi ebusuku ngo1 ebusuku lokhu ihambile imoto mangithi sithi sifika ama security siyabuza ngathi sesidukile sisabona la siyakhona abese ethi ama security nidukile impela isoLundi manje la zamani ukujika niphindele emuva ukhumbule njalo ukuthi sihamba nje uPhitholo kawusekho ngake ngabamba ikhanda sisehlathini la sikhona asiboni nokuthi sikuphi hayi sathi asingeke sakwazi nokulukhu ngasakwazi nokuthi sicinge igalaji asivele nje sizame ukuthi siphindele emuva sizobona ekuphindeleni emuva ukuthi imoto iphelaphi nokuthi yenze njani yavele yacisha imoto lenenye yasala lengihamba ngayo mina yasala iduma lekhaya isilambu uqala ngavele ngayidonsa ngayo zahamba lezi moto mayihamba lezi moto yahamba le moto isuka oLundi ilokhu ikhanya isilambu sahamba ngayo yazofika safika ekseni ilokhu ihambile ubusuku bonke ihamba ngoShembe ngesikhathi ngihamba lapha ngihamba ngishaya isteering ngiyashaya isteering ngithi Shembe ngicela ke nomphetholo usuphelile ufake wakho uPhetholo Shembe ngicela nomphetholo usuphelile ufake wakho uPhetholo sahamba abantwana benkosi saze safika ekseni ngo5 safika ekseni ngo5 fanele abantu bevuke bemsebenzini esihamba nabe kade sihambe nabo niyazi ukuthi kuyohanjwe makuhanjwe olala nathi uhanjwa lokhu uhlobo uyalindwa basuke besebenza mase betholakala abasebenzayo ebese kuba uyaqala umthandazo bangcwele ngithi ke la angidlule nasentshumayelweni yangesabathe edlule entshumayelweni lapha khona ngesabathe edlule ebengazi ukuthi nje hayi siyashumayela nje njengenjwayelo ngithi ke ngesikhathi bantwana benkosi sishumayela lapha ngesabathe eliphelile angiboni mina ngazi ukuthi ke siyashumayela nje basishumayela ngithi ke ekushumayeleni sibiza uShembe sibiza igama lika Shembe lonyazi ngoba ngithi uShembe umoya ngithe ngishumayela ngibekiwe kule ndawo engibekwe kuyo ngavele ngashumayela kanti kunobaba olapha emapheleni lo baba olapha emapheleni uthi ubekadelele uthi wazizwa esevuswa inkosi ilanga yathi inkosi ilanga ulele wena awuzi ukuthi kuyashunyayelwa vuka ulalela inkonzo uthi ke lo baba waseyavuka uthi mayithi uvula iredo uyezwe iRice FM uthi kuyashunyayelwa uthi wayesethi yezwe ukuthi kuyashunyayelwa uthi wayesethi hayi ngiyezwa baba kuyashunyayelwa uthi wayesevele lo baba vele wasukuma waguqa masinyane mayiguqa masinyane uthi waguqa inkosi ilanga le ayibonayo wasiyaguqa phambi kwakhe uthi yambuka ngamehlahla bayo
uthi wavela waguqa phambi kwayo eguqeni kwakhe phambi kwale nkosi aguqa phambi kwayo akasili Nazareth okokuqala uthi ke wavele yathi inkosi ilanga mayiguqe ethi ufuna ukunikela uthi yavela yathi inkosi ilanga hawu wena ufuna ukunikela kushunyayelo wake wabona kunikela kushunyayelo uthi yathi inkosi ilanga linda iziphela inkonzo uzobe usuyashumayela uzobe usuyanikela uthi ke lo baba uthi wavele yena wasiyalinda uthi wayesethi lalela wena mangabe uqeda ukushunyayelwa la ngizocela ukuthi makwenze umshumayeli eyichaza ukuthi ungwakuliphi ithempeli uhambe kuleli ithempeli ucinga uzulithole kulelo thempeli uzohamba ufike unikele kuye ubike izinkinga zakho nabantu bakini abadala ubabike ngishinto bantwana benkosi eyenzeke ngesabathe eliphelile njengoba kade ngilapha ngesabathe eliphelile ilapha khona engithi khona ushembu umoya bengithi nje siyashumayela njengoba sisuke sishumayela nje njengenjwayelo kodwa ushembe kanti usehambile inkosi ilanga wahamba wayofika kulensizwa ekade efika kuye ubaba nje waze wafika endaweni yaseNdlovu village ufika inkonzo esiphakathi ngoba ubehamba ngeenyawo wahamba lo baba waze wafika mayefika lo baba lapha ethempeleni wafike wangena lo baba angikho ke abagcotshwa bekade bebizwe lapha ensuka ngihlala lapha edrobheni vele ngaphuma lapha ngaba lapha edrobheni uthi ke lo baba mayefika lapha useyachaza ke kubaba uMhlamvluli nasebandleni uthi ngithunyiwe la ngithunywe uShembe uthi angizonikelela bakithi uthe ngingalenzi iphutha ngoba lo mshumayelo eqeda ukushumayela afuna ngicingize ngithole leli thempeli ngihambe ngifike nginikelela bakithi lapha khona bazokhululwa khona ngithi ke abantwana benkosi uShembe mangithi umoya ngicabanga ukuthi akekho ngangiphikisa ngoba nami ngoba ngikhuluma lapha nje ngithi ngimelela uShembe akekho owaziyo ngempela ngoba ngithi uShembe umoya nathi sithunyiwe ukuthi asenze lo msebenzi esiwenzayo ukuba lo msebenzi esiwenzayo ube impumelelo kaShembe ngoba nami ngoba ngithunyiwe nje ukuthi ngibakhulumele nabakithi lapha ababhajwe khona ngoba bekho angelila inkosi uThingo ithi shumayela ithi la emhlabeni akekho umuntu olungile noyedwa ithi umuntu ngelilanga kwaye kwasho inkosi ilanga yathi lapha iqedwe ukuhlala esihlalweni yayisihlala uyalazi iground ingakanani inkosi ilanga yahlala egroundini ehlaleni kwayo egroundini inkosi ilanga yavele yayisifuna ukubona ukuthi khona abantu abacova ibandla ngoba khona abantu abasebe khona umama wayeseyibiza ngoShembe yayisibiza abantu endaweni engangeground abantu bawuhlala ngale ground ngaleyo neyawuhlala eground ngale yayisiqala inkosi ilanga isiyamemeza isithi hey lapho phakathi kwenu ongcona keze ngapha ngesikhathi inkosi ilanga imemeza ithi ongcona keze la kuthiwa abantu bonke bayaqalaza baqalaza umuntu ongcono ukuthi umuntu ongcono ubani ithi kwathiwa lapha inkosi ilanga wathi mayephuma yasiphuma enye insizwa yaqombola yeza yayiyeka inkosi ilanga yeza lensizwa yavele yeza lensizwa lapha ekuzeni kwayo lensizwa yavele yeza mayiza yayithi siphathi neground center leground la kususwa khona ibhola ithi mayisiphakathi yayisiyamemeza inkosi ilanga yasithi hey wo mana lapho umuntu ongcono kubo bonke labantu abalapha uwe yini wena ongcono phakathi kwabo laba abantu bonke na uthi lo muntu wathi uyaqalaza emuva waba kude ukuthi akwazi ukuthi abale kasithele abantu abangapha nenkosi ilanga manje fanele afike kuyo nangapha emuva sekukude wangabe sazi wayisibona inkosi ilanga ukuthi nanga umuntu ocova ibandla yilona oyitshena ukuthi ungcono kunabo bonke awukho kumsindo la ungekho khona ngiyakhumbula nje lenkosi uJesu yahlupheka kakhulu inkosi uJesu yahlupheka kakhulu inkosi uJesu ezikhathini zayo zokuphila yahlupheka inkosi uJesu kangangokuba yaze inkosi uJesu ngesikhathi ihlupheka yazi yajikela ngisho ngabafundisi bayo kwathi ngelilanga uPetro noJohani kufanele bekhuphukele entabeni ithi yayisithi inceku yenkosi yayisithi hawo
nifuna ukukhaphela umpriest wenkosi na kuthiwa bathi abafundisi hayi akekho umuntu ozokukhaphela la kodwa bathi mabenyuka befika entabeni kanti sebakhuzungu ukuthi mabefika nje entabeni bambamba bamsoxoka kunjalo nokuhlupheka kaShembe kunjalo kwenza ukuthi njalo uthi ngolwathi kubuthwa konke nezigodo ungene phakathi ngesikhathi abantu bekhetha inkosi uyacabanga ibandla lawaShembe lingakanani uyacabanga ukuthi mase uphakathi kufanele ukuthi uzazi ukuthi uzokwenzani uzothini futhi wena awuzelela ufuna ukwazi usazi isitori sakho ukuthi uzokwenzani la ngoba mangabe ungasazanga isitori sakho uzofika kube uwe futhi lo xova ibandla likaShembe ebese wena usuyalahlwa ngokungena kwakho kuleli bandla kanti wena ubuyitshena ukuthi kuleli bandla uzokwenza ukuthi inkolo kaShembe kube yinkolo eqhubekayo nezidalwa zakho zikhululeke ngithi ke abantwana benkosi kukhona incwadi kaExodus 35 iyona engifikelayo njengamanje incwadi kaExodus 35 lapha khona ekhuluma ngesabatha esiqinisekisa ngesabatha abantwana benkosi ukhona futhi incwadi kaExodus 20 verse 16 nayo futhi iqinisekisa ngesabatha ngithi bantwana benkosi isabatha libalulekile ngithi ke bantwana benkosi ngisuke ngithi ngiyaphenya la bese ngiyaphazamiseka mangithi ngifuna ukulifunda ebe ngithi ngiza naye ezongifundela ube nenkingi ngithi ke bantwana benkosi lapha ngelinye ilanga inkosi inyanga yezulu yake yaphilisa ingane abazali bayo kade bengekho behambile ingane mayibuya esikoleni yabuya ingane yangena egcekeni layo mayifika egcekeni lengane yahlala lapha egcekeni lengane yadlala yaze yagibela phezu kwethanki ingane mayigibela phezu kwethanki ingane idlala nezingane zakamakhelwane yagibela phezu kwethanki ingane mayigibela phezu kwethanki ingane zakamakhelwane zabona ukuthi ayilona usengenile la ngene khona zase ziyahamba ziyayimukela ingane zakamakhelwane mayihamba ingane zimukela zihamba ziye ekhaya zifike ekhaya la kubo ebese bebuya abazali becinga lengane beyithole bengayitholi lengane ngesikhathi becinga lengane bengayitholi ngesikhathi ebese bebuza udriver lo wengane ukuthi uyiphi ingane ebese udriver wengane evele ethi ingane ufike wayibeka ekhaya yangena elokhu ngene egate becinga laba abazali kuze kuphele izinsuku ezintathu ingane bengayitholi ebese kukhamba umuntu umumbe ngesikhathi bengayitholi kuze kuphele izinsuku ezintathu ebese ngesikhathi belokhu ngabethola laba lo muntu ebese ethi lo muntu kukhona ingane ngiyibona idlala nazo lezi ingane ngaphakathi egcekeni lezi ingane ezidlala ngaphakathi egcekeni uthi ke zidlale lezi ingane egcekeni uthi ke lezi ingane bese ibuzwa elengane bese zithi lengane igcina igibela phezu kwethanki abese kubethola ilada begibela ethankini mabegibela ethankini befike lapha ethankini bethola ingane ngosuku lesithathu ingane iyadlala itshuza njengofishi phakathi emazini kuthiwa bengazi ukuthi ingane bazoyicakula ngani ayikho into abangayicakula ngayo bavele bathi ngoba ingane iyadlala ethankini ukhumbule usuku lesithathu ngathi idlala ingane ethankini ebese bethatha lengane bese bevele bebhoboza ithanki besitike ngomese nangocelemba bhoboka phi alokhu ngonke amanzi ingane bese ephela wonke amanzi bisisala siyayibela ibisithi bathi ingane encane vele ikhala ithi mama ngifuna ukubuyela ethankini lapha lethankini kade ngihlezi nomkhulu mina ukhumbule laba bantu akubona abantu abakholwayo abantu abangakholwa laba bantu abangakholwa ebese laba bantu abangakholwayo ebese bevele bethi laba bantu imuphi lomkhulu ebese ethi lomkhulu ugqoka umjivo omhlophe nesigqoko esimnyama uphethe ubhoko ngihlezi naye mama lomkhulu ngifuna ukubuyela kuye ngihlale naye bekumnandi ukuhlala nalomkhulu lomkhulu bengondla lomkhulu engiphakela ukudla engiyenza isikwa njalo lomkhulu ubengiphuzisa nje udrink lomkhulu njalo bengihlezi naye ngifuna ukubuyela mina bengihla kahle ngihlezi nalomkhulu lapha ebengihlezi khona bathi ke lengane ebese ekuzweni kwalabazali ebese mabethi bachaza kubantu bachazela abantu lomkhulu oshiwo ilengane abese evele ebese bebuza kumaNazaretha uthi muphi umkhulu ofaka isigqoko esimnyama nojivo omhlophe bephethe ubhoko ebese
bekhumbula ukuthi awushembe phela lekhuluma ngayo lengane bese belanda ifoto lika Shembe beliletha la ngesikhathi befika naleli ifoto lika Shembe bese bebuza ukuthi yipi umuphi ebese ikhomba ithi nangu ikhomba inyanga izulu bangcwele ngithi kuShembe uyaphila kumuntu uphila ngisho ngesiloni Nazaretha nawe uShembe ngiyazi ukuthi uyafika kuwe esikhathini sanamhlanje uShembe esikhathini esiphambilini besingena umuzi nomuzi sihamba sishumayela izwi lika Shembe kodwa namhlanje uShembe usiyayifikela yena kumuntu mangabe sefikile kuwe ungesiloni Nazaretha wathi woza uzosindisa abakini noma uzophilisa abakini wena ungezi uzobaphilisa abakini unecala ngoba abakini bayokhululwa mhlazane wakhetha inkosi wakhetha uShembe unyazi lwezulu manje abantu bahlezi uyaphupha nje umuntu umzoxoxa nje kalula kube mnandi kungabi indaba zalutho uthole omunye umuntu exoxa nje athi hayi ngiphupha uShembe ethi angize ngizogqoka ingubo emhlophe manje abanye asebeyiwa amaNazaretha lapha siba nenkinga yokuthi umuntu eseyiNazaretha yena uqobo lwakhe ethi eseyiNazaretha avele aphume ekhaya lakhe ahambe agqoke nje impela umuntu ungabe umama engabe ubaba agqoke impela phelele athi segqokile waphelela avela agqoka phelele ashiya ingane zidlala ekhaya igcekeni ahambe yena inkonzweni afike enkonzweni ahlale enkonzweni sonke ekupheleni kosuku noma ekupheleni kwezinyanga noma ekupheleni kweminyaka kufika isikhathi sokuthi ahambe emhlabeni mafika isikhathi sokuthi umuntu ahambe emhlabeni kanti izingane beyishiya ekhaya akayifundisanga ukuthi nansi inkolo yokuphila noma ngabe akasiloni Nazaretha noma ngabe uyisayoni kodwa mangabe uhamba ushiya ingane zakhe ekhaya uyishiyela ukuthi uyifundisa yiphi inkolo uyishiyela ukuthi uyifundisana izingane mawuhamba uyishiya ekhaya ngoba ayihambe nazo ziyozo ngoba esikhathini sanamhlanje ubunzima obukhona obokuthi abazali namhlanje ngisho bona ukuthi ingane yenza into errong akasayitsheni into errong ile kufanele ayitshele yona akayitsheli yona uyathula nje afele ngaphakathi omunye umuntu omzali athi kufanele ingane ayitshela ngayitsheni omunye umuntu azenza izinto ezirong phambi kwengane enza izinto ezirong ezenze nengane ulindele njalo ukuthi kusasa mayihamba emhlabeni iyomsiza lengane kanti ingane akukho la iyomsiza khona ingane ngelilanga kuke kwathi ngelilanga sihamba siyongcwaba komunye umuzi sathi siyafika komunye umuzi wavele efikeni kwethu kulo muzi sathi siyafika zavele zathi ingane hey wo maNazaretha umama obeyiNazaretha la ekhaya thina siwona amaNazaretha ngakho ke njengamanje sicela niphume nihambe phuma njengamanje nihambe ngoba umama beyiNazaretha useshonile lo nize ngayila hambani ke njengamanje ithina siphethe la umama akeze ukungcwatshwa ngeSinazaretha uyacabanga ukuthi usebenzele umNazaretha wayisebenzela wena uyisebenzela ukuthi uphilela uShembe ebese kugcineni kosuku uma usungcwatshwa uzongcwatshwa nje abantu nawo ngabazi ukuthi basukaphi ngithi ke abantwana benkosi kubalekile kakhulu ukuthi umuntu nomuntu akathi mayese iqokile indlela kaShembe bese uthatha ingane zakho uyayifundisa indlela kaShembe namhlanje kunemizi umNazaretha ongaphelile kuyona ngoba abazali bazi ingane bayifundisa umNazaretha ezinye zazo zize ihambe ziyontshotsha ngoba yikho into eziyenzayo zisele emakhaya vele akukho ezikwenzayo umama usesontweni isele emakhaya zihambe ingenela imizi yabantu ihambe ziyontshotsha manje izinto ezinjalo okubalekile ukuthi sikhulume ngazo ngoShembe ngithi ke abantwana benkosi umuntu nomuntu akazifune uShembe uyaphila kumuntu kodwa uyaphila nawe ngisho usuwonile uyaphila nawe uShembe nawe wena usuwonile akamdeli umuntu uShembe usengaguquka nawe ubuyele endleni kaShembe noma usuwonile uShembe akekho umuntu uShembe uthethelela nje umuntu owone kangakanani uyamthatha ukuthi uShembe amgeze uShembe insipho yakhe ukugeza ukuthi nje uhamba uyozendlala wena phambi kwakhe omunye umuntu ongenayo imali siye sithi masinikezwe imbenge kaShembe sinikelisa abantu lapha ebuhleni bamaNazaretha noma eKhenani entabeni endaweni lapho okusuke imhlangano emikhulu khona sithi masinikelisa abantu ulalele izinsizi zabantu ngelilanga kwake isikhathi sivele sibe sincane siphele
kwake ngelilanga kwake kweza ngelilanga elinkosazana entethelelo yeza yathi fika lapha ebuhleni mama Nazaretha yafika yabika lenkosazana entethelelo yabika izobikela izoxolisela umama wayo ukuthi umama wayo wake weza lapha ebuhleni mama Nazaretha ezobika weza efakele libhluke elithiwa i-tight iNazaretha alivumelekile ufaka i-tight yebo ke siyavuma ke mhlawumbe ungalifaka kwakho ke kodwa mawuze enkonzweni alivumelekile uthi lo nkosazana wentethelelo uma wakhe wahamba ebuhleni mama Nazaretha efaka i-tight uthi wathi mayesehambile emhlabeni wahamba emhlabeni ekuhambeni kwakhe emhlabeni uthi wathi mayefika kuye ngephupho embona uthi wayimbona efaka ibhuluke njalo mayefika kuye embona wambona efaka ibhuluke wambuza uthi mama yini ndaba ufike ngifaka ibhuluke kade wangaligqoka ibhuluke uthi ke wathi lo mama into engenza ukuthi ngifake ibhuluke emntanami ukuthi ngahamba ngangena emzini kaShembe ngangena ngifaka i-tight emzini kaShembe ngicela uyongicela intethelelo kuShembe ukuthi ngahamba ngangena emzini kaShembe ngigqoka i-tight izinto njengalezo fanele sikhulume ngazo ukuthi umuntu ufanele azifune kufanele ukuthi umuntu azazi ukuthi njengoba elapha uzokwenzani ungayenzi into engafanele ukuthi yenziwe umuntu wesifazana ungayenzi ungowesilisa wenza into engafanele ukuthi yenziwe indoda ngithi abantwana beNkosi sizoqinisekisa ngoShembe ukuthi uShembe uyaphila uShembe ukhona uShembe kodwa ufanele ukulindele nofanele ukwazi uShembe umoya ingakho nje umuntu mayelele lapha maHebrew 13 verse 1 lapha khona incwadi khona ethi khona abantu bamkela izingelosi bengazelele abantu bathi belele ebese bamkela izingelosi ngesikhathi kuthiwa abantu bamkela izingelosi bengazelele fanele uthi umtelele ebese ethi umuntu mphuphe kuthiwa angihambe ngiye lapha ethempeleni elithile likaShembe ngifike nginikele ebese ethi uyafika ethi uyaqhamuka ebese uthi wena hayi wena ngani ngiyakwazi kanti umuntu usethi uShembe kuthiwa abantu bamkela izingelosi bengazelele amaHebrew 12 verse 14 lapha khona ithi zamani nihlale kahle nabantu bonke ukuze nibe nobungcwele abantu abakwazi ukuhlala kahle nabanye abantu kanti kungcono kwakuthula ke mawungazi ukuthi uzothini kunokuthi umuntu asukela abantu ahambe esukela abantu egcineni kosuku besethi unezitha kanti uyena ohambe esukela abantu ngabe ngiyahlabelela akekho ozongivumela ngelilanga ngobuya sengihamba nomuntu ozokwazi ukungivumela ngihlabelele abantwana beNkosi nesikhathi sivele sihambe siphele ngingakasho lutho kodwa abantwana beNkosi ngithi asiqinisekise ukuthi umuntu nomuntu akazazi ukuthi ufunani umuntu akathi mayengena la eNazaretha azazi athathe inhliziyo yakhe ayibeke kuShembe ukuze uShembe ezomthwalela zonke inkinga zakhe uShembe uyathwalelana inkinga kodwa mawaphazama uyayiyeka uShembe inkinga ebese zibuyela kuwe ziyahlala kuwe bantwana beNkosi kakhulu ngiyabonga kakhulu ngizocela ukukhuleka ngibuyisele uNkulunkulu uNkulunkulu onomusa uNkulunkulu onothando Shembe ingcwele nyazi lwezulu isabatha Shembe lakhe lingcwele namhlanje sinenkonzo baba sethi uShembe uyaphila kumuntu kodwa akuba ukuthi umuntu umvumile uShembe ngenhliziyo yakhe yonke sithi namhlanje baba abantwana bakho Nkosi balindele ukuza kuwe ngehora lika 9 Shembe sibacelela Nkosi intethelelo Shembe la abone khona sibacelela uNkulunkulu onamandla onke kube uwe Nkosi obaxhumanisayo wena weza Nkosi kithi wazoba umxhumanisi weyidalwa inyazi lwasezulwini zethu xhumanisa thina nezidalwa zethu akube uwe ke Shembe onamandla onke ohlala Nkosi kubantwana bakho besazophuma ubageze Nkosi ubenze Nkosi befanele Nkosi ukubanga bakho ubathethelele Nkosi amacala Nkosi abanawo wenze Nkosi idala zabo Nkosi lapha ezaphosa khona Nkosi ebubini wenze Nkosi ngokuthi Nkosi mase bengenile Nkosi esabatheli lakhe lingcwele wenze Nkosi ukuthi bethethelelwe busisa Nkosi lenkonzo ekhona njengamanje ukhumbule Nkosi idala zabantwana bakho ngegama elikhulu kaShembe unyazo lumiyo manje kuzowe phakade amen Shumele Nkosi baba siyabonga ngiyabonga nje uphinde ubuye futhi hayi siyabonga kakhulu siyabonga
ngelinye ilanga futhi lophinde lihambe vele futhi ithuba. Yes. Siyabonga kakhulu, siyabonga. Siyabonga. Hayi. 87.9.